dados kadi kangen ring jerone. Nah kuanten baosan. Ring dijat meneng ngepung punika sarang kali. Wau pun sarang kali nika nak Riki. Dados menten. Ning Men mangkin. Ireng lah, mangga pasti ke ring dijat mah punika. ining sapunika ngiring. Ditiang nyada mampir tulung ring lakon. Iring. Baik, kau baca ragu lah penampi anak wanita tiang sing cicak tiga penampi ragu itu. Ye. Jelma mudia ngawak kowe. Sar. Tawang ragu ada tiang ini, ragu pakai kan tiang. Ragu Mudia ini nang. Tidak usah ini. Mudia jelma ngawak san ini nang. Ngawak. Wala sing dadi bungang kena cina kelakar ngejok nalone. Dia satamina. Gelah ngabelo. Ragu membelo. Benar. Jangan. Kerja kowe. Hei. Kaya na ako. Tadi jangan na ako. Boleh, saya. Tapi boleh saya. Mudah ngubar nake. Mudah melayu. Kengken? Mudah melayu. Yang sing kepung ciking kan melayu. Mana yang sing melayu mudah kepung jak. Jelmu. Lawan nah. Kengken. Ser. Kompejo. Anak wala ilangin na. Kapaknya ko. Pejo. Weh. Kompeke. Kompejo. Orang kompek kayak sini. Manseng keramang mengeras siap. Siap. Hai. Dua sanaragam makidiang simuh tekening pisaga. Engken. Yang sang siap pangaloh raga kemo makejat. Apa ora sing cara cai? Jak ngawak ngubar sing launuk. Anak bedar sana mentakon. Sap, jang. Udah nyamanci panggil siap. Apa ngalah na bener pung lagi kau? Yen nuju nang ros. Siap nak bener. Nasi bas mesroh pang solas ngaman kire. Patutnya di betah rumah tepung no jelek kai. Siap dengan petang. Oh, ngarapat liu. Yen nang ros siap dah bener. Pangsekan dengan ros naik. Yo sing siap-siap yen oren nyamane pangyak nangil. Siap. Jangan mau to kana. Tangan lagi, Bang. Inggih. Tidak gen nawakan jerona istri sarang kali. Pinirien
sampurayang sio santring punika dan sanang sang saya malih raipun sampun mecangkling janten enten sida untuk kepacang mencanen ragane malih. Ini tahu. Ampun ganti. Ini Kados semua pisang marah dia. Arian tukan. Sweet lagon. Tunggu sekian yang tadi wau. inik punika kawiyatyanipun dan jesanang panjangan malih maosang. Duaning puniki gumanti swedarman tiyang madewek muani nampi malih kadilinggih jerone minap buron yen ton tiyang kesengsaran tiyang nyadya mapitulung jero istri. Utama pisang kaya ragone punika. Boyo sapunika nah wonten sane mangkin wenten sane jaga tunasang tiyang ring jerone dumadak ledang ngenikin tiyang. Inek napi punika. Yen saking ngiriki menawi do kantun nggih genah pesraman wanekeling punika Taman wanekeling. inggih inggih mundurusang mangerti tiyang unik Kados sedang beti-betisang. Mesraman wanekeling punika. Niki sapa? hah niki nggih Siap. Kakak Kiti. pradesa punika sane mepesengan ide begawan Dwi Kare uningin nggih Ide yang begawan kami. Tut. Mau hitung aja kan inggih samonang sang saya titiang tan jawenten manah pacang mempekardi sanetan patut Sampun ang dikit siwang penampen. iya Wancani mangken titiang misadu pajang uningan. Indek ide yang begawan Dwi Kare punika. patut Warga Ajen Krisian. aja Siap. pradesa punika sirah mungwing pesengan druwene nggih patut dia Larasati ya. dia Larasati Siap. dia Larasati Masa pun itu Mang lebet kalau rantuk titiang inggih ini nampil harus kadi ten sanang malih pacang keman ring pekayonan Ragone sampe siru didiang pakak kiki tanune nggih Ye, kakak dikit. yang sampun neng Ah. kali yang matake asapun iki sujatene ten sanang malih pacang sang saya apan beli Nih. Nyeder. Kadang dibeli hargane. Terima kasih banyak Tina. Ya, Yen sing beli yang arang teko marang nulungan tiang. Nejo tiang kena mani-mani najak dadwodo. Apa wendo? Ane matane gede itu. Sing sida ben galak saja. Terima kasih banyak Lina. Nyen yo dodo. ndo lemu wibe yang orang beli. Sayang goloh san kok kolong nang orang beli. Tuh, bonek. Terima kasih banyak anak beli. Beli. Yen sing teh ngalan beli teko. Oh. Mejo kok yang kena mani-mani ajak dadu tuh. Pokoknya matane Pokoknya ini masane gede tuh galak sana. Terima kasih banyak anak beli. Lila.
Boleh lah lilu. Jauh kan tawang aja lah mau. Senawang lah kaki siap nih Pak. Aduh, nyedut. Nawa Kang. Man puniki patut angin ari nggih. Nggih, tenang. Puniki Sira. penyeruan titiang. Penyeruan. Penyeruan. Penyeruan mau beli. Belinya nggak ada no. Mek ada beli wayan lodrong. Ngawak keremo. Lo jegek. Ya, Man nyen adaan lo ya. kuatan titiang. Benar. Titiang madan nilo monggek. Ngapik kan itu mau wacana. Lo jegek. Nyena dan lo he. Ikan muasto ni lo ngkek. Sing apong ke. Aduh, lagot ke luo ni lo ngkek ada. Sing. Nih lo mongkek. Hah? Mongkek. Misi mong. Mesti mong. Tadi ngkek nih kan di mana? Nih lo mongkek ada nih. Uno tuh iwasin kobanan. Kocok ni madan itu. Yen muane lak mah. Aduh, virus kejagut. Matanya lentik. Ada nih mongkek. Mongkek. Kakek kok. Cara wong ye biasa nage. Inggih. Sampunang banget pacang ngelinggihin punika. Nah pemekas Mang Dauning sujatine beli patut misani dewa mawit saking jamuwar sedwipe Ngomong pesengan siapa sih? Sri Aji Sake. Ye, ini satu dan bambunya keluar cepat dewa beli yang titiang. Maafkan deh. Maafkan nge. Itu sendiri kira dia tak punya pengapura. Ini tampil mata lagi bagus tampil. Ai. Men nakaling setan nanang ngenikin hati. Boleh itu ngasihkan titiang. Kuantan titiang tanuneng reng tatu danan beli. Ampurayang beli. Wuro ring arantan wuro heng rupa. Tangkil matur tangkil lagi bagus. Ten sanang udiang bes banget ngeredang rago. Metangi nae. Dan becik kenten. Pantas ngiringan ide irake. Semetonan duwe. Ampunang bes banget ngesorang anget. Metangi bagung isi. Ngadak ya. Tangi. Ampunang lek-lek. Sarang irake lek. Tangi nih. Ayo. Tangi. Bang yang titiang beli. Kenapa? Beli sing lung rasane idewo jak metimpuh beli majojo. Sapu napi. Bang pada bangus yang ngadak ngiring pada ngadak yang pada melingnya bedan ngiring bedan. Metangi nae. Kan becik kenten. Tangi. Kepolingi. Tangi. Tengah. Sing udiang to cara cicenge krayak jelema sing ngoyong-ngoyong lanek ta sing ngene. Wong itu maro sogo kan apluk. Ampurayang sampunang banget ngelingin parisolahipun jatma tenuning sesana. Nah pemekas makin nah kelingsir ide yang begawar menten ring pesraman. Ida yang kami bersama makin. Inggih pradesa punika dados mangken beli mereka. Ngiring. Sing ngeling padha yan milu main nak ke. Wala awas tadi ngenapi lantena. Deng awak-awak. Naik. Rek. Ngiring adik.
ane sumboliwat sing taeni cening kanthi kalijani ngalih bunga iyan sing sangkaning nepukin pekewo subuh tangkil kepeslama nah di jalan okasang yang jadi jodoh dong uling tuni bapu ngantiang bungan cenenge dok ijo ceneng uling tuni ning yen ampura yang pisan tuaning kaon cisin pemargen di tiang sane wawan punika dimawenan sekar di tiang ten kono sane wawu wenten jatmo rauh mriki tames-tames di tiang kepari koso yen kendala wenten jatmo lanang mapi tulung dikan di tiang menawi sida di tiang tangkil malih rengangan aji kuraya ne ado mari koso ceneng sing pelih tetengar bapone ning inggih sapunapi ratu yang kawan yen sing mula sangkaning ceneng nepukin pokewo inggih nepukin pancobayo tuni ceneng tangkil kepesramane inggih patur pisan ratu yang megawan sakewala kene ning sapunapi iyan mula ada juari kapenang ceneng saat bako bani kapenang bapo nah kalau tujuin bapo pangtawang bapo ijo jelemane ning sedang pecek iring-iring sarang-sarang Ratu Agung Luruh lagi mamitang nugrud mitang nugrud terus nengengan terus ah ini urusan matur Ratu Agung mitang nugrud ne ragone bani mari koso pianak tiang dan pisan di tiang wenten nabi malih pacang melaksana ring manah di tiang atepung mampah nenten wenten sapunika iyan mula ragone bani mari koso pianak tiang saat mako bani kapenang tiang nunggu pesan marang tiang wenten Malaysia Apa isi? Uban. si yang malengah busangkan borin ngawak kedini marah keles secangklingane jak ngerepe prabona kemisi ngepal-ngepal kadang citumpang donang Ipon nga ijang. selama Boleh nane-nane. sek sedane ini sampun Iko Malaysia Iko aden borin gelah sidang awak-awak jani awak kenan ban pandasne dan nyaman ci gangsar lemo mulo sing nawang unuk sing nawang sesana cai nak maturmu ne ane mari koso ceneng tampakan Tawagang. pawae Ledang ugi. negak matur Palu nah mau negak birati. kengkan yang menjujur negak Lawagang. negak Lawagang. tuh menjujur negak yang mengawak-ngawak bisa kemudian tekan kaper gitu senang orang leketik sepuan dari mametang lugru ampurayang dipun enten ning sesana tepengan puniki titiang dados banget ngelungsur pengampur menawi pengerawat titiang inggian punika jak meneh sareng kalih ngawet wang mengah ring kayunan mengah dukung aksama mon ne ragone nyen ado diwano kling bangseng tiang pedas tani ajen nang raosang kapenang tiang puniki titiang kawiyakyanipun patut
cakra druwini mawit saking jamu warsa dwipun Sri Aji Sako dewek titian. Oh, ne cening Sang Aji Sako uli jamu warsa dwipun ning okan Sang Prabu Cakrawisesa dadi cening Sayiwati. yeah. Dong subo pihanak bakatan rohen bapu aksamang ning nak sing kena ban bapu ngingetin cening nu cenik kalian cening kalian bapu cening wano prasto mai ke wano keling aksamang ning Nawagang ratu dang begawan. Menawi ta dewek titiang nenten keni antuk lungu ratu ngelingan. man Titiang parekane muasto iging sir titiang. oh iging sir cening Patut titiang sane ngiringang idai anak wenten ring jawi Kalimantan. man ceningnya nih bener Kalikan. menyen cening Dia gangsar. oh igangsar cening Di berak igene. Iki apa? Kekauntun pelut benci motrek. Berak igene. sangkaneng rare merekak tukayang gigi kenoban cening urusan ning Ya, cening presido parak tangkil kapinang bapo apo mire bado suwo rajo karyan cening nang raosang puniki pinaka untang mana titiang pacang lunga mriki ring pulina Bali sakewanten saking pengenikan ajen titiang mangna pedak tangkil yen ring jang singe pegawan kade punika. ning ian mula aketo tetujuan cening lakar mo cecingak kemu ke tanah Bali anak mula patut ning apo mawanan gitu bapo nawang onang-onangan cening tua hangripto ning Inggih. buino bapo ngah ning ditu di tanah Bali nganti kayang jani nu dadi ngerajagang agama Hindu ning Mugi-mugi sayiwati kade Nah. punika. sakewala manut bawa sajung cening dini malu cening jenak bapo lakar mapai cuajah kapinang cening Inggih. ning larasati dewo tengudang cening metetok ditu ne belen cening rao dong jag-jagin apa metakon apa cening Ane wawu titiang sampun boleh matur rengangan itu. suboman cening metakon doh Titiang apa ada lebang di puaragan mahi abo ning aturin Gustin cening ratu yang begawan. Yen yang menikini jenane tahun pisan. Bang yang kale bos-bos juga ring pasraman dan diaturin titiang. Dok-dok kode ning Inggih. nah dini malu ceneng pang pada wawo pada metakon apa ceneng malu do ceneng mesrekena nak ceneng ngelang yang kejang dini Yang kumanti nyuk semeyang suecan singe begawan sarang sami dikirim pasraman. nah laut tang bapu lakar ngantiang ceneng di peseraman nih Inggih. Terus. Dados manut kade wencanane Dayaji. Sedereng beli pacang lungu mriko ke Bali. Riki rumonjelan sarang-sarang riki. Inggih. Nah, wonten Riyanto kan beli sarang makweh jantan banget di pacang nyungkan nangani dewa sarang nami dikirim pasraman. Dan sandang punika banget posang beli. Pemekas ledang kayon beli sejak itu nas titiang. Beli sina aja geledang makasih di dewa nah kayang lo nyen legang kena. Dan sandang ucana kali berat bagus. Hei, dah Yang kalau mau kecengit kita cara pojok sing kencai. Kadang nak laos urusan ubar Cina aja nih awak kali ini seterusnya. Malu Giring mandone. ken wayah nas cakin nasi. Ajane
Oh, nasi tak nasionya je jangan-jangan palu. Oh gitu. Mula Apa jelas beliau? gitu. Lah ati. Tadi beli lah. Tu ni kat ubar jadi di ni gini nasi. Ah, tusing tuli laga konden pada nawang. Lidi. Ningken. Bisa jalan kumin dina tu Oh di jamu warsa. Di tanah Ya nah Hindu. Hindu ada ne. di Hinu. Oh Yang kalau Jani di India. di India. Jom. Woi selat pasir lingga. Ah, ben bidang aja kau kamu kali bina. Nah, yang anu lo nganden jak beli jak mulai ke India. Udah malu-malu nganten kaget. Berarti lo kene pesu tu bersana kene. Ulang berloh baloh. Oh panas. Beloh li telah pesu. Ket ke pasang pokok kerik kasane layah ni. Yang Jani ini di Pasraman dari seorang pasang laya. Pasar. Man kengken ban bat beli. Nah, di tengah-tengah aja mak. Kengken. Medar, kita Medar. Dar lo Yang basang beli anu Sedok lo. sedok modar lan lo. oh beli sedok nih. Oh, Yang pas sedok, yuk nak, ajak ayo maaf yuk. maam ya naya. Maam apa? Maam apa? Maaf nasi. Oh gitu lah. Ada liang wayu na. Asal tu bukan nak rame sina di pulas. Oren pulas senyak. Ni tukang jahit tu bebeki. Botawa kerengal-engal luas. Aneh berangkat tahu baju ni. Mulai ritak sentimen. Amun tu sekan munyi tak. Tanggal muni harus selesai baju jahit buku 2. Dunia sibak. Rago manundangan. Kang wang asibak, bo asibak ben pidan aku ben sibak. Harus aku bang ngelah baju baru terus. Ipedok sing ngelah akal ke kene, yen iyo ngelah akal baju besek yo besek agono. Daki buka besek ket. Yo aku bisa bahasa Inggris binyap kelawan bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris apa yo besu gitu. Halo, Mr. Dollar. Halo. How are you? How are you? Oh, semua baung atau kawan. Gampang tuh. Halo, Miss Dollar. Halo. How are you? Semua baung atau kawan. How are you? Adi semua bau ngajo kau kang apa lek-lek kemau. Apa orang gitu? Mr. Dollar, how are you? Oh, karena uang ayu gitu. Tesing deso wanayu. Lu mesti mau takau nih kayak gitu. Yang menang apa anu apa nih uang ayu gitu. Senjo, wahayu. Kenapa? Halo, Mr. Dollar, how are you? Apa kabar? Oh, biasa, kabar biasa. Kabar tidak ada apa-apa biasa terus. Look at doang. Mana ya? How are you? I fine, thank you. You the boys gentleman. You long time live in Sange. Yes. Sange. Aku tanya ke Sange. Oh, you long time live in Sange. You seem the monkey. Oh, yes. Saya nempukin pok. Pas kan itu di Sange, di kandang-kandang abang bangke. Yang kedua sih. Adik doang sih artian bahasa Inggris. Kenapa kan itu? Halo, Mr. Dollar. The boys gentleman. Aku gentleman. Saya jelema ganteng. Woi, sarung alang ganteng bu. Jangan ganteng bu. Cocok gitu. You seem the monkey. Nih, bu saya ngerti jang nih. Oh, cai patut ken bojo. Apa tebuk ngapa bangke? Si tanya ke Sange, tanya. Misi do bangke kerja. Karena sampai saya tidak mau bangke gitu.
Wong bahasa Inggris sih. Ijo ciman baju. Wong cang ya cang ya. Jeng nyaek ngawak-ngawak. Deci merusak nama penulian Ci. Ngangon kostum. Pakailah baju yang sewajarnya. Meyan kene sing sewajarnya baju ini. Apa itu baju setengah tuh? Wah setengah pragata ngoh. Adik marah setengah kengke, adik setengah hangon. Iya, bang padu menjalan dok. Mau baju bang payu biar setengah kok, kengken. Oh. Kayak isi lek. Apa jual bungkul ke bungkul lah kau ni. Daki buka bungkul.